mina bese ngishelo ejele ngishelo straight bengifuna phansi ethwansini amadoda kanti lapha esinini kunephoyisa elashona mangabe sidubula la bafethu impilo yasejele nje impilo yasejele ayikho right ayisafani nakudala khona ukuthi uzolalwa ngenkani uzolalwa nani uyazivumela manje esikhathini samanje. Okay right, yazi lokishini Alexander sikhulela khona vele thina. Bakwenzeka lapho sikhula kanjalo Alexander. Sikhambana nabangani abangekho right. Masihlangana nabangani abangekho right angichazi ukuthi sihlangana nabangani abahlupha umphakathi nani. Sihlangana nabangani okuthi izimo zabo mangiba zikho right. Zingekho right kanjalo. Nami ngiyimi nje ngihlangana nawo ngidiyalo abakudingayo nawo. Kuyenzeka kanjalo siyakhula lokishini sekuthi sesiyaplana manje ukuthi ayabafethu njengoba kuso manje sekungcono vele siyorobha wathi abelulu ngoba ikinto esizoyenza siyahlupheka sikwazi ukuthi mkhambe senze umehluko mangithi. Ngesimo sendlala emakithi ukuthi mina nokuthi ngiyafika ekhaya kithi ngifika kuphela kwami kuntambama abanye abantu bayadla mango. Mina ngithi silala siphuza amanzi. Kwesinye isikhathi sinokulala sona leso simpa sikhona. Sitholakele leso simpa kodwa siseshejwana. Ngumjida mina ehlazela. Ngumjida kanje ngicina ngiyacabanga ukuthi hayi manje sengcono vele ngiqale ngiyigcine. Njengoba kwenzekile ke ukuthi siyamajida sesiyahlanganisa la sithi sihlanganisa ijozi nyana siyibiza ijozi. Sithi sihlanganisa ijozi nyana lethu. Okay right, into bevele sisiphila ngayo thina nabo but yazi ukuthi ngeke wenze into forever ekugcineni uzogcina ngosho. Alright, thina bese abantu abazirobhela belungu mhlambe siyabhaka eduze necharity lakho masibhaka eduze necharity lakho siyabona uyavula vele igate ngalo mshini wakho maqeda ukuvula igate ungena ngemoto nansi siyangena siyakulandela masingena siyakulandela lapha sesikulanda emotweni straight sithi asiyendi masifike endlini sesifuna thina amajewelry sifuna inani sihambe siyokalisa. So vele nemoto lesihamba ngayo thina imoto ama-number plate esinama-number plate amaningi vele siwashintsha ama-number plate wethu. So kube ukuthi kuyenzeka-ke ngalelo party lelo hayi siyalala. Okay silala ngendlela ukuthi siyahamba siya esinini kuleli wesini besime eTrent. Masifike eTrent siyamthola lo sister lona. Siloko simlindile actually. Simlindile ukuthi makeza engene charity mangene simlandele. Masimlandela simlanda khona lapha emotweni. Masimlanda emotweni sithe where's the car keys le moto ahamba ngayo yena. Asinikele ikhiya zale moto ahamba ngayo. Let's go inside endlini phakathi. Masifike endlini phakathi sifuna isafe. Where's the safe keys? Sifuna ikhiya ze-safe. Agoloze sithi siyambamba silayitha isitofu nyana la sithi siyamqwashisa ngithi manje. Masilayitha isitofu sithi siyamfaka asinike ikhiya ilokhuzana ikhiya. From lapha vule isafe ngoba thina saba ama-fingerprints nani avula isafe mayivula isafe sithola ispam lapha phakathi. Sithole mhlambe ama-bank nyana oyemali sikakho sure ukuthi leyo imali. Alright, masithi siyaphuma kulelo charity lelo sesicedile yena simfasile vele ngoba ngeke besinge sizikhona ukuthi simshiye abheki ngoba bezobophisa fast. So simfasile inyawo simfasa izandla la ngenemfu simshiye lapho kulelo charity. Sithema sithi siyaphuma kanti ngebhadi kunemoto ye-ATT iyapatrol. My patrol siloko thina siyaqhubeka ishayela amalembu ayo singami udriver C3 kahle udriver simtshela sithi hayi mfethu shaya ikari mfethu ashaya imoto vele singamnangi lo muntu nabo bangasinangi kakhulu baphelele kulelo scene la siceda kuphuma khona kanti babanike information ukuthi kunomuntu la bathola mabengena vele kusho bathola umuntu efasiyo bakhuluma nalo muntu loyo basebenzisa izinto zabo mhlawumbe ukuvuthana you understand bavuthana labantu laba mabavuthana thina basithola sesiyongena vele kuma Euro Park so sikuba sithi abaleka sibalekela alengizana
mabethi basibamba labantu laba kube ukuthi mina ngiphethe isibhamu thimile sisemuva kahlahle sihamba ngeveni ye-4 udriver uyadriver phambili thina siyi2 nomjida sihlele emuva njengoba sihlele emuva baloko bayeza labantu laba bathi basimisa mina ngivele ngidonsa igana ngishaye yabo mangishaya udriver vele ngishaya udriver ngishaya nomfethu halashana kube ukuthi siyaqhubeka siyabaleka kathi ngaphambili kune roadblock lapha abase basivalele vele bangalidi istrata njengoba bevalile kanjalo istrata I think kwakuyi ngisakhumbula kwakuyi-Thursday or Friday sisavaliwe kanjalo istrata siboshwe basibambe vele sinaliswe phansi lapha siyakhahlela basesha thola balibhamu vele mina nomfethu siphethe ibhamu beyamabhethanga sibambe ku-trial kube ukuthi siyahamba nje lapho mama sibamba basikhahlela basise e-police station mabesise e-police station kusakhanyanyana lapha bekwabo 5-6 so basise police station mabesise police station basivalile emasenini baphinde basicele futhi mabesicela bazosithoshara futhi basibambe basithoshara bashayise labantu labo kushaya 6 o'clock bashayise ngena abanye bafunda istatement lapha abafunda istatement bafunda ukuthi okay kunabantu ababoshiwe into so sebasidonsa futhi sesiyadonsa futhi siyathoshara kufuna ibhamu kufuna ini kithi okay sekwenze ukuthi seke kushaya kuyolesihlanu kumgqibelo kushaya iSunday isonto ngiyasonto bangithathe bangise court C3 sinabo mashoes kanjalo maqala masifike off bendawo zokuthi bathi 6 month remind abayikhulumanga vele indaba yethu malela langa bathi 6 month remind sesiyagibela sigibela intruck lapha ya asazi ukuthi sisiwa kuphi la siwa khona ayihambe vele indawo indlela kanti babe wesise Kruger store masifika lapha eKruger store siyezwa abantu bamemeza lapha yena nawo baba yena nawo bakangini ayisithuke bathi shaya uvalo uthi manje ngabe siwa kuphi basithathe labantu laba basisa manje sisa vele bese ku-8 bese kusebusuku ngoba sangena ngo-6-7 babesithatha labantu laba besifaka kulowo maseli lawo masifika lapha vele ngangigcoke kahle nyana mina nabashuzi vele sigcoke kahle nyana masifika kwenye indawo bathi offset la kulindwa khona vele bazosithatha basise kwezinye indawo masifika lapha sifike offset kuthiwa wena chain kimi ngiyakwashisa lapha sikuthatha isheli lami ukuthatha icathulo banginikeleze ivithikile nyana babeyiphethe ukuthi ngingahambi ngeenyawo ngavele ngumuntu ozithandela isiliva ngithokile amashini ngithokile yini bangidonse ngenkandi khona lapho lezo zinto lezo baze kumunye ashoes bamthathela ikepisi bamthathela amashulezi ayigcwele amashulezi abathi amabushlezi konje bamthathele lezo zinto lezo bamthathele konke nje neteki kushuta abafowethu bahlala babekile izinto ezivithikile nyana lapha ukuthi hayi makufika umuntu omusha la masinento sithandayo siyayithatha simnika leyo vithikile ukuthi sizonyathela nyana noma kushaya ikhasa kodwa uzomncenga ayikhona lokho bekuthi siyathathelwa vele izinto zethu sikuwo ama offset basendlalele nyana ngemingulo yana ehlabayo nje bathi ngizolala la sibhadalile phela ngazo izinto lezi zethu sisithola indawo yokuthi silale okay kwenzeke the next day siyavuka ekseni hayi selithiwa 5 sesiyahlala vele emibhedeni 5 bafuna sihlale emibhedeni nga-5 sihlale lapha emibhedeni nga-5 bangena bazosibana babezosibana bafuna ukusithola vele sisasiyila total yabashiye siyizwa khona lapho mabenza njalo akunakuthi uzokhipha isikhalo uthi hey mina ngithathele iteki ubaba ngalo lelo teki lakho mangena mangani ngivithile akunakuthi uzokhipha isikhalo wena uthi hey mina ngithathele iteki ini okay uzosikhipha isikhalo kodwa mangabe sujwayele mhlawumbe uthola ama-homeboys wakho lapha phakathi angitshela ukuthi wena uthathele ini ngoba nabo ukhipha isikhalo bazobuka bo masowazi izinto ezifana nalezo kodwa njengami nje ngangizifikela lapha yami ungazinex ngaqwatshiswa ngathathela wena teki ngathathela amacici ngathathela chain lelo bengigqokile ijacket ngangiyigqokile i-Adidas bangithathela yona kwenzeka ukuthi basibaleke njengoba besasibala kanje 5 sifolile iqhubekile masiyahamba basithathe wathi siyikhishini lapha siyophaka masiyophaka lapha mayophaka uphakisa i-Tuesday bakunike lo Tuesday leyo bakunike umdokonyana ohalf plate
bakuthi nge-half teaspoon yoshukela kodwa usamile la bathi wena kuseka kungafaka ikhanda la kusesaloni hayi sewuyadlula khona lapho same time kushuthi nje sokuba impilo nawe oyijwayela ukuthi hey manga ngivuke ekuseni ngiyakulela khishi lapho ngisatrayela lapha ngikagwetsha mhlawumbe ngoba kushuthi le story lesami ngisilande vele from empandeni saso ngiseselokishini ngahamba ngayogama kushuthi manje njengoba ngisichaza kanje ngiselokishini ngiselokhuzane ngisetrayela njengoba ngisetrayela kanje impilo yalapha ayikho right at all ngoba uthi uyakhalaza akukhalazeki la so kube ukuthi ngiyadbayela lo 6 months mangiya court bathi remind ishayela ngalami lokuthi futhi ngiya court bathi remind sinabo issues sesijwayele vele ukuthi ayikushuthi sesiphila la kule trial kuthe after 2 years 6 months after 2 years 6 months it was 31 October it was 31 October kwathiwa i-final yecala lethu makuthiwa final yecala lethu sesiyahamba vele ekuseni kwakhona siya court nge-31 zika-October masifika laphaya asibizwa sesesabizwa ekugcineni abafuthi abanye sebe-attendile babaphila amadate wabo ukuthi bagcine thina vele kushuthi babefuna ukugcina ngathi ngoba bakubayithi final okay hayi sesiyabizwa-ke ngamagama siyagibela ebhokisini siyazichaza istory masichaza istory kanti lapha esinini kunephoyisa elashona mangabe sidubula la mase straight makakhuluma azikuze kufikele la asibuza khona ukuthi siyazi na ukuthi sabulala umuntu lapha ukuthi uphandele ingane zakhe nani hey kumangalo ukuthi ubani manje ukulelo umuntu cause thina siyaboshwa masiboshwa wathuleka sangazi ukuthi wenzakalani la ngaphandle kanti liwani phoyisa ligcine lidubuleka epolice station esibhedlela langahini ngoba ukuthi liyashona so thina siloko siya-attend court asazi ukuthi thina kunephoyisa elishonile mina ngangiku number 2 kulelo cala lelo mangashuse number 2 ashuse number 1 kwakuwuye udriver lo edrive imoto ashuse number 3 kuwuye vele umashina lo esifakazelana nathi okay kube ukuthi ngalelo langa kuyi-final isigwele court khulunya vele kusummarize basithathe basehlise emgodini basibuyisele la sibuya khona bathi bazophinde basibize after lunch basibize futhi masibuyela bekuthi madoda abheka khumbula ukuthi wenzeka sona so ngelanga eliso number 1 uyavuma hayi ngivuma bathi madoda ngakhumbula ukuthi wenzeka sona ngelanga eliso number 2 uyavuma number 2 avuma bathi madoda ngakhumbula ukuthi wenzeka sona ngelanga eliso so number 3 uyavuma hey number 3 avuma ukuthi basinika 15 years basummarize icala lethu basigwebe 15 years awukhona lapho zisayokhala kusho ukuthi siyehleke emgodini sesihliswa ngenkani lapha amaphoyisa sizama ukucela ushwele kuma-straight ukuthi hayi phela hayi 15 years at least noma ama-10 years besingawamela kodwa ama-15 hayi makhulu kakhulu hayi isikhalo sethu singathathwa basithathe basehlise basemgodini bephansi masifika lapha vele sifika nathi umsindo sowuyaduma vele kunama-trial lawa abayi-trial basenenkululeko thina sesifike vele siyagwashisa khona lapha phakathi thina sesifike sithatha amateki walaba abasaye-trial sicela basishelekile sicela basishiyele amashiti inanani thina sesigwetshiwe vele ngokomthetho isithathe itraki basibize ngamagama basibize ngamafama basilayishe etrakini mabasilayishe etrakini kusho ukuthi basilethe bathina sifikele eSun City kunenijela kathi eSun City la eJohannesburg prison maybe eJohannesburg prison shide la jele likhulu nje line-trial line-female likhulu nje lela shele shide mabangithatha bangiyesa kulela mabasithatha nabashuzi basisa kuleya ndawo basibize ngamagama basifake etrakini singele etrakini masingele etrakini dume ha ayi etrakini hambe mase ihambe isikhashana so ayifike kuleyo Sun City leyo sesiyafika lapha siyasquadiswa laphaya sesisquadile silindile phela ukuthi singene ngaphakathi kulelo shele hayi masifika kulelo shele ukuthi cellphone bad money ini zonke sizibhalise la mawuphethe izinto ezifana nalezo hayi sesiyabhalisa mhlawumbe ugebhen card ini amashulezi ibhande ngiyabhalisa ngishiya khona la
sesiyangena masesha lamabhegi vele swaphethe baseshe lamabhegi swaphethe sisayehla futhi basasisa kwenye indawo futhi abadi offset futhi laphi namabhoza wakhona la ufikela khona la seyogcoba orange masifika basifake kwenye indawo like ayi ama-cage kanje ama-cage nje shaya umoya nje abantu endaweni enkulu ayi masingena lapha bayosikhiphela ama-uniform bakhiphe isikipha nje sifika la emadolweni bakhiphe ibhuluku nyana elivukuzelayo nyana lapha bathi ayi uyogcoka wena ngizothungisa phambili sithathe lezo impahla lezo sesiyagcoka basithathele lezi vele siyigcokile zasekhaya sesigcoka orange hayi ngabhilili vele ukuthi vele sengiboshiwe kanjalo singabhayitida kanjalo ngibhayitide-ke mangibhayitida kanjalo basithathe basise ema-offset kunenye indawo wathi kusema-offset la ufikela khona before bazokuthatha bakufunela iseli mhlawumbe la unikhanda khona asifika lapho sithola amabhoza wakhona futhi amabhoza wakhona sengithathele iteki ngithathelwe sewathatha wona lamashidi nyana lawo engiwaphiwe yilabaya sewangithathela amashidi kanti ngizofika ngithola ama-homeboys wami ngiyakusasa wakhona anginika amashidi lapho sengigcokile phela orange njengoba sengigcoke orange nginceda kufika nami shem ngisazifikela ngavuka ekuseni makuvuka ekuseni koko iphoyisa lapha lishaya umnyango kumele sihambe futhi siyophaka mangiya ngiyophaka ngihlusha kuyo le line and mina mangena laphaya bengina-21 years bengina-21 ngiphume ngina-29 yeah bengina-21 hayi sihambe ngisemncane vele njengoba bengisemncane kanje bengiyisha amaboy nyana yabo and manje lapha phela abazwani nesha amaboy mangathi isha amaboy bakufuna lapha ngithi labantu laba yabo hayi kushuthi kuyenzeka phela nabo ngiyahamba lapha ngithola impilo ukuthi ngiyithole sengishela indoda yeah indoda ingitshela ukuthi iyangithanda ezongenzela yonke into engiyifunayo ngifunani vele le engishelayo indoda inevisit ingayonke into bayeza bazoyibona mina hayi sekangishela lo mfowethu lo yacela mina ukuthi ngithandane nawe ngikhabe nawe ngifuna ukuphila hayi ngiyabona ukuthi hayi phela le impilo le akusiyiyo ngapha kunabafowethu ngapha bayangishela bathi indoda phela thina sifuna ukuthi ubheke nathi asibheke khona thina sibheke eTshonalanga hayi kushuthi kuyenzeka vele senginalo frustration ngine-frustration yesigwebo ngine-frustration yalaba balana-ke manje sebayangifrustrate-ke angisazi ngizobheka ngapha ngizobheka kuphi angisazi kushuthi lapho sengiyabhayizisela ukuthi mangabe ungalethi ivasi lapho ungalethi impahla uthi washa lami uzowasha mfethu ngoba ngifuna ukuthi nami ngizithole nge-right hayi naku sekuyenzeka ngicina vele ngiyabhayiziseka lapha ngishela njalo abantu bangifuna ukuthi balale nami ngithi semuhlenyana sheme ngisemuhlenyana lapho yabona okay kwenzeka ukuthi ngigcine nami ngithi ayazi abafowethu bangibayise ukuthi endoda ubuze ungazitholi ushela ozamapho thina sizokudefend ukuthi uya-right uzoba right mfethu hayi gcina ngisithathe isinqumo nami sangigcina okay kuyenzeka sengizoda kuyo lo Ntshonalanga abangibize kuyo lo Ntshonalanga noma ngibiza kuyo lo Ntshonalanga ngisawubhekana nokunye futhi mangifika eNtshonalanga bangihlanganisa nebhosi yakhona imbuzo ukuthi wendoda mamishaya umuntu angenzanga lutho ukuze wena uphile nathi kuye le nkambo lesiphila kuyo hayi uvume vele mina ukuthi hayi mina ngingakwenza lokho phezulu isimo esengibhekane naso njengamanje because kula ndawo leya ungayitshela ukuthi wena mhlambe nje kwamboshiwe bayangipha yonke into ngiyaphiwa yonke into lapha akukho mnandi because uqala ekseni mangabe abantu bezovisitwa let's say umuntu ayovisit umuntu mphathela shukela mphathela mina ngena visitor ke ngizwenza kanjani so yiko isimo singigcine nami singibhekisa ukuthi awuthi ngene eJonalanga but mina ngizenzanga njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi angithi umuntu mangabe boshiwe akenze okuthize lokho engakwenza mina but isimo bafethu asikho right kuyilanda because kuyanda leya uzithola usulele naye indoda ngenxa yesimo obhekane naso mawungazi lutho vele lapha mfowethu angeke uzubone lutho mawungazi nix ngeke uzubone lutho lapha futhi kube nenhlanhla ukuthi nami abafowethu bangikhohlisile ngendlela abangikhohlise ngayo but izimo bafowethu ngempilo esiphilayo kuwo lo mthetho lona awukho right ngoba kuyenzeka njengoba siloko siphila
siyacampaigna kunabafowethu abazithengiselayo igwayi wabo, kunabafowethu abaziphathela amafoni abo njengoba izimo zingafani. But thina njengoba sishawa nalo mthetho sinogcina sisiyothatha zona lezi zinto lezi ukuthi sizame ukuphila. So of which impilo engekho right le ukuthi siphile lapha ngoba bafowethu impilo lapha ayikho right. Kwenzeke sivalelwe. Masivalelwa sishayile phela isikhathi sokuthi ngiyolala. Njengoba siyolala ziningi izinto ezenzekayo njengoba siphakathi eselini. Abanye bayalwa le, abanye bayenzani. Mfowethu impilo yasejail ayikho right ngoba lapha unokumemeza uthola ukuthi mhlambe kuyaliwa. Mabe abantu ngaphakathi eselini nje baselivaliwe iseli. Bayagwazana ngawo lamafestela abakwazi ukuthi bawathola mabekufula la. Bagwazana abafowethu. Nangu mfowethu sekalele la. Lo muntu lo bamgwaze mhlambe ngo-8. Iphoyisa lozilofika ngo-12 or 11. Shuthi umemeze lapha mfowethu. Iphoyisa lize lifika, malifika ngo-11 ukuthi selashonile. So ukushona komuntu lapha bafowethu into encane. Ngoba lapha sinogwazelana isifundi seplastic sasesiphandisi. Ngoba ngisibhalile nyana ukuthi ngisihwaya nyana ngiyazi ngizobona isiphethe esesipuni. Bafowethu impilo yasejele nje, impilo yasejele ayikho right. Ayisafani nakudala khona. Ukuthi uzolalwa ngenkani, uzolalwa nani. Uyazivumela manje esikhathini samanje. Ngenxa yesimo osibonayo nawe empilweni yakho ukuthi mina ekhaya ngishiye bahlupheka. Ubani ozozongibona la kule ndawo le. So yingakho nami kushuthi indlela zimbili la. Indlela zimbili. Kunendlela yempilo yasebugilstaring zim. Kunendlela yempilo yokuthi vezo awumama ejele. So indlela zimbili laba mfowethu and impilo lapha ayikho right because uthena adopte izinto ezingekhoshana. So bafethu mina nginga-encourage kuba mfowethu ukuthi impilo yokuphila ejele. Impilo yokuphila ejele ayikho right at all because nomuntu uyaphambana njengoba ngichaza ukuthi lapha unokulimala sivalelo siphakathi eselini. Ulimale ngo-8, iphoyisa lizoze lofika ngo-12. And malifika ngo-12 lifika iphoyisa lona lenze kanje. Lipheka bathi ngithathane ingubo mbekeni phezulu kwengubo. Ubekeke kuyo phezulu kwengubo leyo sewuhambile esibhedlela. So bafowethu kufa kumuntu into encane njengoba ngichaza ukuthi nokubhayiziseka ngento encane. Mina izimo engihlangane nazo le azikho right. And still mangabe ngizithi ngizokhuluma ngendaba yejele iyami traumatize like imondini nami ngiyenza ngikho ngabe right. So bafowethu ngicela sizameni ukuthi sifundeni phezulu kwezimo esibhekana nazo njengoba siloko siphila nje empilweni. Because kunesimo onokuzithola sophezulu kwaso ngokungekhoso. Njengami nje mangabe ngizochaza mhlambe kancane life story. Mina ukuyeka isikolo ngisiyeke ngesimo sokuthi elokishini bese kumele ngizithengele isicathulo, kumele ngenzeni. So impilo njalo ingilidele ukuthi ngigcina ngifika la ngifike khona. So bafethu ngicela ukuthi sizamele ukuthi sithole indlela ezinye mhlambe zokuthi siphileni ngoba nami njengoba ngikhuluma nje phambi kwale camera angikho right sengi-emotional but sengizama ukuthi nawe uzolalela the video, uzolalela this thing like this story, uzokhona uku-understand ukuthi how is life, impilo injani, unokuzithola usesimeni so ngenxa yokuthi isimo siso. Njengoba ngichaza ukuthi mina bese ngishelwa ejele, ngishelwa straight bengifuna phansi ephansini amadoda. But ngicina kwenzeka ukuthi ngiyabona nami ukuthi kulesimo enguso ngona ngishaya umthetho once. Ngoshaya lo mthetho sengilo ngishaya abantu and this girl was young. Mina ngingene lapha ngenza kancane but kucina kwenzeka ukuthi sengideli okudlula isigwebo sami ngisiphiwe magistrate ngenxa yabafowethu but bese ngibona kungiphilela. But ngithe mangiphuma la ngaphandle ngazithola ngumuntu oshintshile mina ngase uye lo muntu bengiwuye. So abantu abaningi bamangala mina ngabe ngizohlala nawe eceleni ngiyenzeka ukuthi into sengiyakutshela ukuthi mina ngibuye endaweni so mangibuye endaweni so but when you look at me angeke uzubone ukuthi this guy ubuye endaweni so
So bafethu, that is not a good place ijele. But kuyamawe ukuthi wena uzicontrola kanjani, wena phila yiphi impilo, cause uzabathola abakhuluma impilo yobugebengu, uzabathola abakhuluma impilo yesonto. So kuzwela ngawo ukuthi wena uphila yiphi impilo. Kunenye indawo elaliswa vele abantu abazibhayizelayo babeyibhayizela vele amasesikhathi sami bathi kusebhukudwini lapha napho lala ngenyungubo ehlabayo abantu balala egafuleni ey'bhotshini mina bangilalisa khona lapha uthi wena lala la and bayasebayenza ngamabomu la ngibafuna ngigcine ngwela kuwo lo mthetho vele bengisasemncane lapha ngisaseyitsha amabhoyi vele lawo shuthi bangithathe la bafethu babangithatha ngigcine ngivuma vele ukuthi angina ngiphelele ngiyavuma ukusoda la eNtshonalanga hayo bathi ngamshaya ukuthi angenzanga nesi ngifuna vele ukuthi mina ngimshaya ukuthi angenzanga nesi bangifasela ingidi ilokho babengifasela ilokho ngekawusi ngithathe vele ilokho mina bangikhomba umuntu ukushaya lo ngothathe ngimshaya lo muntu lo mangimshaya bangithatha amaphoyisa ngishaya amaphoyisa babangithatha amaphoyisa angise ofisini mangifika ofisini isikhala futhi ofisi ukuthi wayengishaya umuntu balomfasela ingidi mina zange ngayiconfess into efana nale. So njengoba ngiyiconfessa ngabangithathe bangise kuma-single cell babakisa kuma-single cell ngangina 32 days banginika 32 days ukuthi ngikhali lapha kuma-single cell should lapha njengoba ngithele 32 days ngina 1 hour exercise kuyo le 32 days mina I've got 1 hour exercise ukushuthi bele ngi-exercise 1 hour and yabanda phela le ntonyana bamfake kuyo wathi single cell lapha mna-sponge kunengubo njengayo the carpet akunasport ngala phezulwayo lethu kuyo lo 32 days ngiyincengi lo 32 days abafowethu enzansi lana ngibashile vele cause mina ngikhala community self abafowethu lana ngibashile lenzansi njengomuntu obhemayo odlalo banoku bangithumelela vele amakheke bathumela kusho ukuthi kuyo lo single cell nginomuntu mina ongiphakisayo ukudla ekseni emini ngoba sidla 2 times angiphakisa ekuseni angiphakise mbili ngigcinile ngizoze ngiyobona kusasa. Okay yena lo muntu ongiphakisayo bambize lo muntu lo bamnika ibozo kubhema bamnibiza ngoba naye ngibhema ugwayi ngibhebela izolo bamnika ugwayi bamnika izolo bamnika amaphakethe nyana e2 kg amakheke manje sengingenile phela nami eNtshonalanga sengiyasolta manje kulo lesokudela ngekho right amaphoyisa angalithandi. Hayi kwenzewe ngihlale kuyo lo single cell ngisaye 32 days ngiyekhe ngibuyela ku-community cell. Mangibuyela ku-community cell isimo lapha bafethu asikho right. Mina angisho ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe makaboshiwe kumele afike athathe umthetho ejele ngoba uma uzothatha umthetho uzothola usilimaza abantu wenzeni manje ngisaphuma ijele but uma uzothola songenile kulo Illuminati inemali mhlawumbe abantu abamilalela baze ngizwe kangcono mase uzithola songenile kulo Illuminati inemali ngokuphilisa kamnandi iwenze izinto. But angisho ukuthi mina mangabe mhlawumbe kwenzekile iphutha cause umuntu uyangena anytime angene angisho ukuthi angene afika shaya umthetho cause ukushayela umthetho ugcina sokubulela abantu indlela amaphoyisa wenzile. Okay niyiphilile leyo mpilo leyo ayikho right at all empilweni ngoba abanye abafowethu mangabe uzithola ukuthi wena uyimpatha kunabantu esinokwabiza impatha masithola ukuthi impatha masithi impatha ishuthi awubhekanga ndawo wena ubheka ngiNtshonalanga awubheka ngeMpumalanga. So vele bengasiyipilo mina ebese ngizinikele kuyo but according to isimo ebengibhekane naso impilo ngiyithole sengiphakathi kuyo impilo sengiyithole ngiphakathi kuyo ngoba lapha mfowethu unokuthola indoda sebayithatha bayenza umama nesimo sokuthi akusiyiyo ifamily yakhe imlahlile inani and yena uyasaba umshaya umuntu angenzanga lutho into ezifana nalezo. But nje bafethu mina engangitshela kona impilo yejele akusiyimpilo right at all because we are a creator ucabanga izinto eziningi impilo yalapha ayikho right uhlukumezeke ekuseni uhlukumezeke emini uhlukumezeka noma yini. So nje impilo yalapha is totally not right.